undan ring dapat Kohen men ko para kubur Panginoon kinongpot kena malong panakre balaniam yang kacimaya bakot ngapla hau play padon por bero baraki Kohen men ko para bangan dalam pop sibune da kacing perhat dekitien dekikam pada kacing lekret da kacing le palat cunga da kacing le palat cunga da kacing le palat bakrale cunga nama kata kerpat kabaria bakut kabaya isa katai soti yakian ngel bakirukut badak tiup konmen kupara badwai nakabenta cunga how try play cungi uplay badon bor baro unis neyangi andala maap no ekipop cungi wanela mingi baro sya kacing iem bom cukot Aki ben riu baro
ngin ya tuai ngin tuai ka pang ro dam tau pa khoi konan smer cham ka ching pang mich serkai blen tai u ngin tuai ka pang ro kani parish ka thamai bat baru iwe machine mata kani ka ching na niam tham tam ya bishop Wilbert ki nan do baro ban hani ki sister ban ti pai ngai tu ai ni karpat ku play badon bor bero bad ka ba dunia perbor ya ke ba shisha ba ka be ngila ban pendap ka ba pen sobha ya mi ha ka kien badruha ka kam down try to you just press kuon chong me obe masan syarkat bat me ha ka tilong ka we chong men sim ba ko ublay junam la junom Kajing puli nagkita penikong usamron. Hagitok si usol yang parulay hiyar syari jazib. Matlay hajar mut kirang kansay kay Israel mantuat wa David hagari jazib. Kumta David padu abishay dalay bin miet sak kapun sipay. Baru sol layat hiali nganta hagajaka dara. Badiau sun jugu ulasi ekndau hajan ki jugu. Baru abner barkun sipay lakia saudong jugu. Teo bishay ulong hau David. Ublay ulay unong syudumpi hakti jumpi mentaksi. Teo nama kata syaya magandong yu habanapay kindaw tang sindong daw so. Matlam na rin ka mandong daw arsir. Henday David ulong hawa bisa. Wat penyap yu namaru wala manra yalagti persya ubala pensle jung try lem nakipok. Kumda David lasim yusu baru kyu na jan di usol barklap hetno om semdan bai kata nebatit ya kata lani ubakundit namar baro layat ya naga jingot ya ka kraw now try balaban ki nang daw David lalay sa silyang batlayeng sa jingay alor bai ulu kajing jingay padang jungki kalapa jik sibon. Teu David loong uniang ni usum kos in pa yung way nagsamla manwan sim yu utray wa benong yaw buri baro nagabanta kajing la hok jungu ba kajing mu jungu namal try lai pi hakti junga mentaksi henrei rom sei yalakti persya yo bala pensle jongutra hakti jongutra What
Kajimpule nakshisi banukong upawis bakho Kristan hakore. Guru para u adam upiyo banukong ulakalalong kaminsin kabain. U adam bakadupan ulakalalong kaminsin kabaay chingin. Benbang kamdei kabar kinjar misil kabawan hingkong henry kabar kinjado bat nangta sa kabar kinjar misil ubriyo banikong ulalong nata domen balathaw na kadomen ubriyo baatpan udong nabring kumba ubriyo uba na kadomen ulalong kumtaru kidong kitu kipa na kadomen bat kumba ubriyo uba nabring ulong kumtaru kidong kitu kipa nabring Dia kembang ngilakhang yakadul chong ubriyo uba na kadomen ngin sakhong ru yakadul chong ubriyo uba nabring kaktien chong trai Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kehukum semai ayat uang putra, baginda iat mat kalian kumbang iat yaki. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hak tekapor, Yesus loong halai sembra. Na ong hapi kebaya sengap tu i dikinong shun jongpi tu le bhai kitu kiba isi yapi tu berku ye kitu kiba tim yapi batu duai na kabanta kitu kiba le tomet yapi ha uta uba thap yapi na kawe kangap tu pensha hau sa kawe pat bat ya uta uba keni ya kajan kup jongpi wat khang bon chim ni kasop tipo jongpi ru tu ai ha unu ubapan ai napi bat na uta ubashim ya kimata jumpi wat pan biang yaki bat kumba pikwa baki briu ken le yaki tu le kumjuk yaki lada pi yaki tu kibai yapi balai pide banyo jingkerku namar wat kinompo ki yaki tu kibai yaki bat lada pile bhai itu kibale bhai yapi balai pide banyo jingkerku namar wat kinompop kile umju batlada pi ai keliang akitu na kiba pikremen banyo biang balai pide banyo jingkerku wat kinompop kia ai keliang para nompop ba tingyo biang kaju andre tu i yakinom sun jopi batule bha yaki tu ai keliang bat wat mi danti banyo biang bat kabainom jumpi kan long kabakraw bat pin salong kikun jung ubalor tam na ba ulong ubapha ya kibasumu bat kibasniu te kumta tulong kiba isnei kumba pa jumpi ulong uba isnei wat bishar bat en om bishar yapi wat penrem bat en om penrem yapi tu ma bat en samap yapi tu ai bat en ai yapi da ka chithau bakura kabala tenyan kabala tri bha kabashlei en sa ai hapne chungpi na ba ka chithau ka ba pi ai kan dong ka chithau ka ba pinyo God gospel jo utrai Most Reverend Wilbert Marwain, Bishop John Kanstein, Father Anselm Nonglang, Vicar General Nongstein, Father Richard Majau, Vicar General Shillong Athesis, Father Joy, Chancellor,
yang non-stoin diocese. Para jemaat Paris Pres umat Kristu melapor krek yang kini kasih crown yang Father Albert Salon Paris Pres ini baru kilendo dikon cungi yang kisista cungi kibobon ini yang pi baru mikmat kino yalam badalang ini yang pi baru kino palo kibi ikut samla kenare yang pi choir kena duan yang pi baru iway pe iway ay kuplay pi yang kini kasih bakrau iwan ini dah kajik men ni ayu yo play belalat ailat ini ban peli yang kini kaparis kata kasih kami kaparis la pun lupa dah kipausnam iman la pakre na du po bagadang hanam stone ngila keren yang kini kaparis kadu yawai kasolong mentakasni ding ayu yo play sisa ayu ro Dr. Joseph hane pala pakre ni jaka mencuai imani bat dicakar hongi kublai sisa pi we ayu yo play nak kebentangan ni kasih bakra hagani kasih iwan hani ban pli kali kaparis ke kata kaparis kali kata kacaka kabalum lang ibaro kibangai hau play kaparis ketup kilendo keruniam kilong palo kibi ikut sama ikanare ha ita ijaka balamang dia kejington juga Paris kelong pan ketup ya baro sibun kejing.com abadan ke Paris nengkong nengba ke Paris yo sibun di sakramen haka Paris jigainiam sibun ke bilat kelenti ban berkhaya ke jinge jikramen jinge leba ka ya leba ke Paris sibun ke jing penroy ya ke jing maksim sibun ke jing penroy ya ki kam yalap haka Paris sibun kata ka maksim yalap ban pen itu ya Christ Jesus sibun ban penroy shu ke jinge ke baskam ke Paris kata ka lat kelenti benang pen tip shu ya play bani ya play baca kri ya play banang pencanai haka jinglong Kristen kaparis kadai kana berpenhe persali Kurdistan habun rukong haka jim mersim rekat ru haka jingroi jingpa jingnang kista haka jikop jikia bat kamersim tibriu juplei kadai kata kaparis gisung serong takasi kadu yawai kalolong haka ni kejaka hanung thadiu ya asapli kadi ke Paris pertama bala aina how Joseph pakut pehintron aina ni kadi ke Paris Joseph pakut wei to Joseph udah nongta cekirang babi cungi Joseph de pati kun jauh jisu Joseph de war hakalis banong rekoi bakrau pitek banin konge di Maria ba Joseph pakut Wei Joseph, pitip hau Joseph, ulang priu bakarpang, ulang bajai-jai, bajar-jar, haka jinglong priu cemu. Untuk wa bathat yano-yanoru, haka por ba, ulaya persangban, dan kata kecil kamaria, etak tien, siapa dia poi kamaria kalau mau arme. Untuk hau Joseph dekani, hendai bathat yano-yanoru. Ulang baca jajar hadu pada yo cik persyai uplay bong ni kun dei dang mesti bakun Joseph apa yang hun ya kata uri kamaria usari ni kun basaka nang tau Joseph dei beri bahok injutip hau beri bahok basanya uplay ni kasih jomno lapai ni percaya bakamai bahok Deng debat pun nuksayu Joseph beriu bahok nang tahu Joseph beriu bangai skemo play basyania ai tidut ho play nadu basdang lu bakwat usngap kasur play ulai ka monjo play haka jim jumu nang tahu Joseph utrai sitam berpenda
banyada ia kayu Yosef ia Maria bau Yesus habau sim harap utawa penyiap di kunung Yesus ule ayu Yosef shimek hapet Egypt raatat ke Maria banyada keciem ke Maria bat neu kunung Yesus udai pa banyada ia kayin ukpa pendak ia kayu Yosef ukpa penhet persani kayu Yosef udai tang misteri dia penban dia beriu bahok kemat udai kemat cung beriu pilon badan bok banyo no yada cung Joseph bakot tuai hamu bot kenuksa kaciem cung sayok kahai kecikaku haka cung Kristan jampi biasa katin play ba katin play ka makerpang matakasi kasta nang ukas kekeren ni bau Jisu hika yang ni haka jinglong beriu ka jinglong Kristan jengi ni dan kam melong pecana janai kalong bagi kon koyong play bagi para beriu Jisu kam kerpang yang betang suang ye ye kinong syun ke betam tak skot ke pi so wet batong ye ye kinong syun ke pi ani kumnong ani kinong syun Jisu jika Jisu ye kinong syun jong pi lebhai ke makren ben ye pi dua yang tak bersyun ye pi to ke kui ke to makren ben ye pi be na be tam trabon ni ki gim stana de ni ke tiru blai Henry banong ki bacanai don kam ban bat ni ka hukum jong blai ban ye ban ma ban isnei banong bisa dah kembali kita ni salong ke bakloi ban poi sepaneng nama balai dari ke be tam Jisu laikai dan bakal tiru balai kita kasih balai kani mana balai kani join pecik balai benekom udah bet haba usol de Israel jangan mak bau debet oleh tamau jod peniap kebun ni kita usyun kisamlah kirwai udah bet la peniap di kihajan ngot usol peniap kispangot hantang ta usyun uneu usol dia udah bet tauban be ban peniap ban betong ya udah bet hagwai kepon udah bet ulalai ban pet sekawai ke krem baru Abishai unong yarap jemu jayu hantu lalai rung haka krem jong sol ya tiayap boleh punya tiayap no sol krem ya senau spai bagun ularung hentau debet rayola bacu dum do sum bat penyak ya tong syun Abishai wong debet ngan penyak bedah kalat kebu boleh ailat yang ni wong gemno debet Abishai ngim de ban takti yaki balajit ublay bala persle ublay usim sol persle ublay rodong sim kum tau la shim tang dau sum na jan kri jitia jong sol barui phiu bobo andau la pet kam chingai let's say kilometer Rapertai goes in sol ngau debet ngelayo kala ban peniap je pi henrei boleh ala je ngabalai kani ngamle piding sim chungi piding bala pensle ublai ngelama ya ka jingle sniu je pi ban peniap yang deh tolak ta ka mersip do usol ta ka ta jingle do debet lo gumno debet payo Syakri jak piwan sim une usum bat une ukio bangala sim kukadak papinte bapila don ka kiti janga ndeng lama yapi kadi ke jingkai na ka jing em jong debet nama ka jimak tu ulong bakrau hadu kata-kata ka jing em jong hadin hambot nang ta shisho ba Jisu laika yaksinran ulale ele dego mana ulama dekom de Jisu lama ya kipai ba haba dik pena rama bikin mission mana kita kena mission Jisu ki farisi ki staran
ki nantak sipai ki babom batiat yu nantak ki badbur ki baya perta sana pena yu Dev Jisu shwa banya alor ka jing pena wang no gopa ma yaki bara baik kenusau Jisu ulama yaki nong shun ulah penim yaki bara kene ni ketika Jisu ban ma ban ye yaki nong shun Stefan bakoi balong dikon benekong martir benekong cakabalan ulah salit temau kirong syud namar yalabi Jisu jayu ulah salit temau haban dia syama dikon bersimo potrai wat ma ya kapop jo kini kinong syun wat kenya ke jiguna coki ulah dikon bersiem ke beneng kena peli yamu nama kata ke jigikai jong neu dikon sifanru kalong kecikai yang aman pi baro ko para banget bi baro uji suhikai ngi bani banma ndei ta banget banma hikai ba petrus luan su jisu dong kenra kanosin di banma balik bakalayanga hato hinyausin ku bagai ka dustur do kiju jisu em petrus hinyau pel sen hinyau hakasiski banma dan mau ini mengi tentang sisi roda atok mau yusola ban mudut ban ma mana kapor handai kani di kecika yu jisu haka jinglo kristan cengi di ban ma wei pat kalau kecika bae ani ka jing Yeshua ni kipor bentala sekai kibril Yeshua bonot kren ben bisa ya halai kakai ban kren ben ikwe pasya kecika yu jisu kokon kestan be haba pli kini ka paris pertamai do nya raikot bang ye iwe pat bagi nyama iwe pat menumpu nur ya no ya doru haka cingem jongi nigile kumta ni kenjo ilade syaka jing janai ke jing lo kristan ke jongi man lakasni tagada pi usno jing pelebaan betangasi Stephen Kong Paulus kinong Korin Paulus wangkono dan arbeta ubriu beningkong udai wadam lasna latau naga kendau naga domet ublay la persat mersim yu balatau yu akadul blay hoi dalade udan cingiem ublay la persat mersim yu ubriu baal padu Jisu Kris udai blay bersisya balawan hiana peneng ban ai cingiem Deu Paulus berfirman kat padanya kipon ke jim cengi nyabat pendu ya ke jinglong rim cengi jinglong Adam cengi bat kenjo sya ke jinglong ukres ke jingi ke jingma ke jingjanai ha ke jinglong beriman beriu cengi pragisan bi so kemen badi ia pi kat ni kini kru pi wan natakasni do ubleng ke ku ya pi ke ku ya kini ke paris pertamai tolong kita trailang berpada ban peniar kehima cuk belai ban ya trili ban ya ye ban priang ya kehima cuk belai keleng saudong saukun jogi negi sidong baro badan hendi kai kena mau belai ungaku ya pi baro ken mau keni ka paris hab haga border jok ke nongstoin asrai pai biang ke nongstoin diocese Magata ko babut lam ka geography chongi kuntala lamang runo metswaru bakani ka parish kan hagap diocese nongston ublen ka ku ya nongston diocese kindo kroniam kapta bakani ka parish pathamai ai bang Joseph ko un ka ku yarap un ya sai na ka bata kani ka parish pathamai eni ro yu Jesus Christ menta kan buat saka Ridi Seng Paris Temai Bat Kejingtung Paris Pris Hakani kepor Masih Sengau Suai Katulir Seng Paris Temai Kebahan sepenahani Dari Bishop Wilbert Badan sebut Kejingpli Ya Perdai Jom Mau Saat Mau Bat Kejingpli Ya Balun Bat Nangta Pedesa Buat Sekali Di Tung Paris Pris Minta Kadulir Seng Paris Temai
Hakilendo badan buram kidikon keduniam bat kipat jong blay jong Kanongstoin diocese. Dagi jingkaman gabakraw bat dagi ikhtiar kum unong syarai mensim jong Kanongstoin diocese nga umus Reverend Bishop Wilbert Marwain, Bishop jong Kanongstoin diocese dagabor balapan kamti hanga ngabu bat ngaseng bat pli akane kaparis thamai hanong kliu kabantip kum kaparis jong u Joseph Bakui balai ti hagajingada jong u Joseph Bakui. Artikel 1 uput usam bat kishnom ka Saint Joseph Parish Long Kliu kan kentuk yakini kishnom Dewsaw Baar Karjana Balai Karmuti Basaw Kartangmau Basan Kensel Bahnriu Kersian Bahnyau Latmeri Bapra Lajartet Bakendai Lighting Yang Bashupel Manai Bakatway Mauyong Bakat Ar Maulum Dokla Bakatlai Maumaram Bakat Saw Nongkti Bakat San Nong Leer Bakat Riu Nong Luput Bakat Nyau Nong Mensain Bakat Pra Nong Kliu Kat Kendai Perda Kliam Arpau Perda Nong Lum Arpuwei Riamshula Arpuar Soksar Arpulai Sokluai Arpusau Umklom Bat Arpusan Waklulu. Artikel kebaar Kajing Mane Parish Kajing Mane Parish kadon Hanong Kliu kanlong Kajing Mane Parish Hangne ujisu udon lenter hakayu keris Bakui hatabal nakal Kani Kajing Mane Parish kalong kapreng jong Kajing Mane Blay kadai Kajing Duai kajaka ri tengan kabakan jaman sim ya ki baduk baduk jingkermen ya ki batlot bat ki bapok naka enmi ki jingikainyam bat ya ka akor Kristan naka ne Kajing Mane Parish ki pajba jong ublay kinyo ya ki jing saman sim lingba ki sakramen bat ki jingle nyam badda bat kadeiru kadak jong ka jinglong kawei ka yeng kesem jong kane ka parish. Artikel lai kikam syarai mensim ya kane ka kam syarai mensim na kabenta upai kublai jong kane ka parish lapan kamti how Reverend Father Albert Lengkoy ubandon ya ka jingkit kli banyalam ya ka jing mensim bat ban pendet ya ki kam sakramen bat ban kentiu ban kershan ya kapha kamyat habaro kilyang. Artikel 4 Basaw katarik sedang trekam kani kadulir kasdang trekam nadu arpulai tarik rempang arajar arpusan batya kaparis temai enpli ha ka arpulai rempang arajar arpusan da kamas pukut ringkat patkiwai patkirkom rakhe burong. Artikel basan kajing pentrekam Uvikal General Umission Procurator Chancellor batkiwai patkinong Tracen Rock jong Kanongstoin Diocese kin pentrekam ya gajing ka jong kane kadulir lapin bit pendiang ya kane kadulir ha ka arpu pratarik kelalengkot arajar arpusan haying Bishop Nongstoin badlasan daw Bishop Wilbert Marwain Didi.
Bishop John Kanongstein. Hadirin kami di Bishop yang sapli yang berda jemu mau seakan mau tapi sebenarnya belum datang dari syukur bagi yang sa tetap hilang nama benda hadirin lah beli Bishop yang kami berda. Bishop sekap ribuan beli yang kali mau seakan mau jauh ke Paris, ketak kesin beli yang ke Paris mentah kesini. Dunia aja kita bilang berok dari treatment berkerau pada dunia ini mulai nonton kami kesini berkerau wilayah ke Paris kemarin sakit ke Paris non Clio Saint Joseph Paris non Clio. Di hari ini kepor kan sebut sakariti tung Paris Breeze. Kajudai garukom mantum Paris Breeze sisa hapok kayu mani Parisi te Henry nakadaw ba convenience jadi way mentah ngelapan kere bandai ang nehi. Kariti tung Paris Breeze kalong hakani garukom. The Catholic Diocese of Nongstoin appointment of Parish Priest by the grace of God and favor of the Apostolic See Diocese of Nongstoin. Greetings and blessings to the Reverend and beloved fellow walker in Christ, Father Albert Lincoy. By virtue of this letter, I appoint you as the Parish Priest of the Parish of Saint Joseph Parish, Nongkleo, Eastern West Khasi Hills District, Meghalaya. And I commit to you the full care of souls in that parish with all faculties, duties, rights and privileges according to the Code of Canon Law, an approved custom of the diocese. You will exercise your function as parish priest until the appointment is recalled. Kindly take charge as the parish priest by the 23rd day of February 2025, given at Nongstoin under my seal and signature on the 5th day of February 2025. Most Reverend Wilbert Marwain Didi, Bishop Nongstoin, Reverend Father Judge Jarain, Chancellor. Hadirin ketua Bangladesh Snow yang kasih tung Paris Breeze minta akan sebuah kejing pela kejing net jong Father Albert Lincoy in sawan semat banan kosil ban pela yang kejing net ban ketempat ya baro bagi dia yang lang ban ya snow hilang nak benta kejing pela kejing net ngau Reverend Albert Lincoy ngangai sekan mengapla yang ke baro bala kentup ha kejing pela kejing net problem ngangai ha uai ublei ukpa badon bor baro unong thau kapneng bat katendau bat jong ke baro kibangila banjoi bat kibang ngimla banjoi bat ha uai utrai Yesus Kristus ukhon bamarwe jong ublei bat balakha na ukpa na do kabom jukot uba ublei na ublei uba kacingshai na kacingshai ublei basisha na ublei basisha yaw balakha uba om shamlathau uba kajo kacinglong tenai kumukpa daw balathau ya uba lakha uba om shamlathau uba kajo kacinglong tenai kumukpa daw balathau ya kieg baro uba na kabenta juni kibreu bat na kabenta kacing penem yangi ulah siar na bnen bat ulah long do daw men simbakut na kamarya thai suti bat ulah long breu lasa na nadu yu na kabenta jongi ulah sha le ben hapo Pontius Pilatus ulayam bat latap yu bat ulah mi pan ha kabalai singi kat kun kijin tho bat ulah kiu sabneng usong hakamon ukpa bat unwan pat da kajingdon urong
ban bishal yaki ba em bat yaki bayam kahima jongbu kan om don jingkun bat haumen sim khoi utrai bat uba jingim ubami naukpa bat naukun yabalamane bat buram rengkat bat ukpa bat ukun ubalakran dakinom yathu lupa bat kabalang kabalong kawe kabakun Katolik bat apostolik ngapla ya kawe ka baptisma na kabenta ka jimap ya kipom bat ngatmi lenji ya ka jingmi pan kibayam bat ka jingim ha ka percay ka bandangwan amen ngabat kantriang ya kata baro kabala kentup ha ka tin ublay ya kabala tho ne kabala ai pateng ngapriang ya baro ki jing sisa sapang ka jinget bat ka akor long riu man riu ya kibala pen sisa bat hikai da kabalang la akarukom kabasno king ne lengba ka jing hikai kabajulong bat kabadai hok kamtam kitu kibayadei bat ka jing maya jong kabalang bakoi ukris ne sapang ki sakramen jongka sapang ka jing pina jong kayu kharis bakoi bat sapang ka jing long pli jong ubishop karum sebagai song minta kan buat sa kajing yalam jong uling do sa yau paris pris sya ki saudong jong kaduan dupat kadai kabenta kapakungsan anu kata kapedeng jong kayim mani bat kabalong katinya ka kriam kajing dai jong brio bat ublay kajaka ha kabau jisu wan hiar ha kajing leniam ka kenya ka kriam bagi yu kris bekoi kaduka kajaka bat kentang berbis uling dosa unyalam ya paris pertama jadi saudong jong ketuan hadiah kali uling dosa unyalam sya kakhet jimpla hangdi la penkre kum kadak kesin hangya khmat jong ni ka ambung kum kada kesin bab uling do paris pris pertama sungi unsawan ban song hakani ka khet jingpla kabalong ka khet jingai e kabangi yo ai jima bat jam siam jungi bat kabadai ro kabenta jong paris pris bat kada senrop ban le ya kani ka kam hadiah nang uling do sa dunia lam saja ka ambo kabalong kajaka hakabat en penpriang ni dijini kai naga ketian jong ulai balik aku har jingin Kristen kum i Katolik naga ambo kabalong kakhet sakawai bat kabentar bakungsan e jong ka ying mani hadiah nani uling do saat unsa penkamti ya ushabi jong kata bermakal kepada yang sakawai bat kebentar bakungsan e jong kap di mani paris lindo saat unsa penkamti ya uni ushabi bat sot ai kejing penkubor au na umus Reverend Wilbert Marwin Bishop John Kanongstoy dak kini kishabi ngai ti hapi Reverend Father Albert Lincoln mentagasni aku lai tarik urempang araja aku sana yaga jenglong try halor kani ka St. Joseph Parish Nongkliu East and West Khasi Hills District ringkat bat baro kihok bat bijungmentoy balapan sno haka ha ka kerteng pa badukun badu mensin bakuy amin. Ko para bangit bait barok tongin ay mu yo blade trakenra balay yani yakali ka parish bat gaw nong saray bat may tongin happy sa jisin bagi layo yaw paris pris kabakura kati ka paris menta menta kan sebuah sa kecil pembiang berjing sa ngi kot Islam kat pangilang sa ngi kot
akan padu ke choir ban ruai ke way ke jiruai. Jogina pai suplai ban pan jaga ku, jika jagon kam, jogana kebaris bertamai, ban jogi baro. Na kabenda kabalang bakui, kami ku Jisu bilangai, anhau Petrus bakui, tu semran makani kabalang kanan skem kanan roy susu, hau mosian kami menabu. Idwairu na kabenda upah bakui jumi, Pope Francis, badana pereng kejistom. Try abi kiti basbon di bagi kejami tu pengkot pengkia ya upa bakul bona na abasan sya dia upa bakul jami i duairu na kabenda i Bishop Victor bakumju na kabenda i Bishop Gerber bamaki kinjo ya kejingai iblay ke bakurpang hak bakinya lam ya upa jami bagani kejingai jami kanda perbo da kejingai kejingkemen bar kejingkemen ni kerpa jami ku try Ye kerpa kami try. Baru bagi we bersebeda kali kasih. Ini orang yang sing jom play. Bertamai na dia bagi jom play. Bagi we pa. Ye kerpa kami ku try. Ko play try kembra na jerau na tubian. Tu pediang yang kedua jekerpa cumi. Bagi lapan hok na me dengan cinget dengan jingkan men. Bagi cinai tidak kami. Dal Kris Putra Cungi. Terima
bagi penbenar kelam sangit kabangi yai wai. Let
Malaysia melong berkuat putrai kata mai coba jing kuat berok nama katangi kerpat yami kepen kuat penkentangi kini kecing terwa congi naga bapa yang bersim congi kum cer habo congi bagduk kelalong yang i kemet bakasna jong trai congi Yesus Kristus hagapor baladino ayamu dalam kaman sengobha rapadiangi kecing syachitam ula siem yokpu daga baimu yami ula ketia ayu ai la kisenran uang Toshem batubam nakani pi bara namar kani galong kamet chunga yagaban IT na gabenta jongpi ha kaju garu ko mandala la ya bam ula siem ka kuri Nagabai mu piang yami, rala kesenran uang. Toshim batodi nakani pi bara. Namar kani galong kuri jongas nam jonga. Jonga jutang matamai bat bom cukut. Yagaban penmi nagabanta jong pi ban nagabanta kibabun. Nagabanta kajuma bikipo. Konei kani ban kan mau yang ha. Kacing maya chong kacing Ngitarwa hami putrai ku jaga jingem bar kuri jaga jing penem ngidai muai jam nama malanyeu yang i kebebet banya khamat jong me bat ban syakri yami da ke bas gauret igar pat yami baglai opeta ke met ke nam kres ngilai betli ke wei hau men sim bakon Tukan mau putrai ke balang jong me ke berbiang aslat berfein Waktu berjenayah ke sini, rengkat pada Francis Upaba Ko Jengi, Victor Lindo, Archbishop Jengi, Wilbert Marwin, Bishop Jengi, Bernard Lalu, Bishop Rasajie, Bad Baro Kirindo. To kan maulam ru yakin men ki para sunrang bakentei ki balayotia daga bakarmen yakin jingni pat. Badia baru kebelak kelab no aga jingis nai chongme to pedang yaki saga jingshai ka khamat chongme to isnai yangi baro ni terpat yame baringkat bat kamaria tesli bakoi ka kmi chongpleng u Joseph bakoi kurin jongka ki apostol bakoi bat baru kirukoi ki bala pensau bha yame pateng la pateng ngenduk long ki babit panjo bentalam aga jingim bam cukut bat banginyaro bat pendon buram yame dau kun chongme uji Sukris Dau lembat ubat hau kanong hami uplay pa badod bor ha kacing along ke wei jong men sim bakun baro ke buram bakacing ro junam la junam Kumbalau kum yang idong dong penim Kumbalai kai kinakitin belai Nyinut bantuai Kot pacong iwangke Kan mon kabakun Kakirten jombi Kan wantari pacombi Kan mon kamon jombi Haga kenau kumbahamne
ha ka jing subun jong me to ai jing sub jing sai ke si jong yi kenang ba ka jira ka ji snei jong me in lai ber bo na ka po in yo te da na ka jing tin jar bro ka bang na kbilan ti ka jing kan men ba ko ka jing wan pa unang panem jong yi o Jesus Christ. Memlon ki apostol chung me ka jing sung ai api ka jing sung chung ang ai api wat pa ya ki pop chung yi Henry ka jing ya chung ka balang chung me mar ka jing subon chung me to ai ki na ka jing sung ri temi ka wei ka kum ka mon chung me ma me mi basing sha junam la junam Try kan dan berbore kat bapi tuanya terwai kada kajik suk iwei ha iwei pa Hakimi makin noi ke pop jong ka pertai suk bengi berot ke berwela khot sanga jing khawai jong kuan lang berot
Swabat pengkut idap de kecik sungguh share play nam tak kecik ay kadi ke Paris Patamai kecik pentip ya pi barang nasi kalong ini lai pok tarik brai March kadang kecik tang bishop habo Calvary hagapo chipo German step unansio jogari India jungin suwanang dan kat bishop juga non east lekat pat epi ki paipa bantuai ibara ban sibeta ki man sibeta asapli ka parish terdengar ha kan riu tarik April araja arkusan kerpat bala banwan papatui gani kajaka terdengar sya banihat syakmat kendiat kalau jaka bitanat kapot karo kasi baki be kejat penriu kacing pentip dagane kacing penbana bajba nakwa ban penbana badalu medagasi atulai terik rempang arja pesan kini ki balang sinong ki bahab Paris barbisu baro cikata kisahap no ha kacing pet ke Paris dingyai kita kilong kini harum kabalang sinong kendro kabalang sinong kerang bagabalang sinong jabah kepada napa dingyai kisah kner kti alo jampi udan pada ai jikto kisawan kilindor Patamai
ban pek ya kani ga parish pathamai utrai undan rengkat bapi jam kekri ban pan juga kuno play do play badon bor boro un kat khu ya pi ha ka jing isne chu un the api ka jing start up light don saya pi berbod ka ji kai ka jing ye un pelong ya pi ki bayai ne ki kamba kun don ben pai ka jing jam ja pi shau hi banun kedau pi ya kan nanti ka jing sok ba jing sgon ublai banon bor boro upa badu kon badu mengsim bakon on kar ku ya pi Kielitsuk kamas kalawai ta kindet sadon biang gajing penbena ka naga benta une ubnai maj reu tarik o kendai tarik kan sadon gajing pli ya ka parish betmai ha paryom kendai tarik jong ubnai maj kan reu tarik jong ubnai maj kan sadon biang gajing kentang lendo yang nu dikon Dominic ha mau klam tekini gijing penbena na kaling jonga mentangin snap gijing penbena na paris place para jemres